I-South African Local Government Association isalga ngamafuphi yenxusa omasipala ukuthi beyilungiselele ukubhekana nezimo zeyinhlekelele njengoba kulindeleke isimo sezulu esibi esizohlasela izifundazwe ezihlukene kuze kube uLwesine. Iphathimandla ixwayisa ke ngemvula enamandla, umoya onamandla, izikhukhula ezingahle ibe khona kanye neqhwa ezindaweni ezehlelayo. Kanti ke kulindeleke imvula engahle ibe ngama-millimeter angu-200 kwezinye zezifunda. Omasipala ke bachushiswa ngokuthi behlale bemi ngomumo ngezimo eziphuthumayo. Kanti ke nomphakathi uyenxuswa ukuba ke ukugwema ukusebenzisa imigwaqo egugulekile uphinde ke ulandele izexwayiso ezisemthethweni. Re le ba salga re ntse molaetsa go ya go bommasepala di provinceng tsa rena gore ba itukiše le gore ba netefatse gore their response measures are ready go tla morago ga gore the South African Weather Services ba ntshe warning e ba e beileng ya se ba se bitsang gore ke an intense cut off low pressure system e leng gore ba lebeletse gore e tlo affecta dikarolo tse dintsi tša naga between Tuesday the 5th of May and Thursday the 7th of May. Se segolo se leng gore re a se gopela ke gore bo masepala ba eme malalalaotswe ba activate di emergency measures and ba make sure gore department tša bona tse leng gore di dira ka di-emergency responses, they are on high alert and that they are ready to coordinate actions to mitigate against this severe weather system. Re gape rata go fitisa molaetsa go communities tsa rena gore re kgopela gore ba tšee melaetša e tswang go South African Weather Services le mafapha a mangwe a mmušo a leng gore ba wona kgatlhanong le this severe weather patterns, ba tšee melaetša eo ba acte mo go yone le gore gape re le batho re tlogele gore re crossa dinokana le maborogo a leng gore a tletse ke metsi, gape le gore re bontšhe maikemišetšo le caution e kgolo ga re tsamaya mo ditseleng, especially mo o ka reng a go bonagale gabotse. Ke ka gona ge re ka kgona gore re ka follower this preparedness and early action mo e leng gore re ka kgona gore re ka fokotša the impact ya severe weather events to help gore re phološe maphelo a batho, re boloke property tša rena le gore re kgone go maintaina di-critical services. Warnings tše South African Weather Service ba dintšhitšeng di bontšha le gore re tlo ba le go tonya go makatšang ka kudu, re be le wet wind conditions, gape re tlo ba le dipula le merwalla le diphefo tše maatla tše leng gore mo gongwe re tlo bona gape le snow sewa in the high lying areas. Mme re rata gore re communities setšhaba ka moka re tseye di-precaution gore re kgone gore re bolokege mo sebakeng se.